يا لا 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 فور 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 نقنين الندى صروحات نقنين الندى صروحات نقنين الندى صروحات نقنين الندى صروحات أزول الساق لا 29 نغ أس الحد 29 دي دو جونفير ديسمبر أقلاق دي مونريال دي قمراحن كندا لا بلاص كندا نساد مشوش كشوش الساقي أم العادة أكينا دنيني باللي ثموث الجزائر أقلاق الفد في كلتاقي أتسنر ذو النار نتو قدوث أتسنر أتجوجي قال جناس مرة أم تساث أم ثمورا يجي لا يجينا توالي ثمورا يتيبنا في ثيدت يتيبنا في الحق يتيبنا في ثقدوث في المقادرة في ثموسنية في الحذر في الهنا في السماح في يوك لي فالور كي نتوالي لا تغورنا ذا شنو هذا فوا نمشو يرزاثنت يغميثنت اذا شو اكل سينا وينا ثيل اللي نغ اين كل الهان غورنا غاس ثمض نمثن او تاغادوث ادمغين ديجي نت اللي يمي ثمورث الساقي التنولات مشوش قشوش سكسمر ارو مالو سكونزال ارو يافا بدنا في يونيمي ناند بليون نلحو على ما يغلو ذابو ثموث الجزائر التوال سراويس الراويس نتيذت ماتش ديما كورناكي يتطفن سي 62 على الساقي ديما كورن يتسدرغلن يتسعوق يتبدلن اسم يتجكرن اكيد سينا الوناس جكرن اسميس جكرن وذميس الساقي الراويس السيس بدنت نانت الساقي هذي يغلو ذابو هذي يغني البطل اقلع غنتوالي مازال وتشد الكساره كنت موت لنا كفاسن سكواش الشارن بوكا ذاكي يغيوكرن شردين يقولوا ولا شوال اكاد يتشوكرن اكاد يتمرلن اكاد يتسمجكرن اكاد يتجكرن مازال وتشد الكساره ذا شو اون يدون غفيدس يصور اقلاع قبلي نتللي اما السا الجزائر كيسنا الناس الجزائر تحلو اما السا عقلي تفقد سي ولا فين لي فوتو نعبان اكد بالمهدي اكاد ينوغ في ثمورث اكاد يوهان ثمورث اكل تدو سابرين نتاع الويث سابرين العقل ابرين المشنيه اكن انجوجي ام كنا ام المره ام ثمور اكيين لا ثمورثنا اتجوجي ثوكدوس يزرفن ومذان المقدرة كل يوم هذه واموليس يهموثنا ثمورث والساعات ذا شو كل فاسنا ربي يعذاونا كي تودرت كيسنا الناس يغتيوكرن يقران اي جدود اي طلب ديال الحكيس امي مغبان الوغ كو ثمورثنا تمر كانتيث لا شو وكرناخت نكون الساقين اتيدنر اما الساقين فوالا سي الميساج اللي غادي نعا الساقي استقبايليت غادي نيا باللي اول نعبان اكل بالمهيدي اول الكونغري لا سومان انا ساقي في ذاك وجدودات الجزائريين تيزين تيزت ناناك باللي ثمورث التوغال استفادوا على الحديث سي 62 يسبدلن ابريل ايوا سيفاكي اسيف لهنا اسيف اللي ثورة اسيف هنا دي تسوغال ولا الحديث اما السا ونفشل ترى افوش تكفوس تاعكم تزاينه تيفسوس افوش تكفوس هذا التناوي تحيه الجزائر اتيدير تموش الجزائر هذه يدير وجدود الجزائري ثاني يترحين ذا مرضوش من فريس الصيفه وقردون يترحين ذا مرضوش إمارات ننتمي الآن تفسو ثني ثابر 1957 un géant qui s'appelle Aban Rabdan a été assassiné. Pour quelle raison à votre avis? Il a été assassiné parce qu'il assume sa position
instaurer un État civil et non militaire après l'indépendance. Il a déjà vu, c'est un visionnaire. Donc la primauté du politique sur le militaire. Bon, Azul, comme ça qui doit aller à Montréal, das اسم كثير نموت نعبد نعرف ما فيش يعرف يعني ضرب ناس كي تموت ناس نهبط في السرتيف. C'est le problème qui dure depuis l'assassinat d'Aden. Ils ont structuré la nation algérienne de demain. Ils ont opté pour la primauté du civil sur le militaire. Et malheureusement, ce que ça paraît dans l'histoire, il est connu de tous. Donc il a été sacrifié et son projet, bien sûr, est tombé à l'eau. Aujourd'hui, la problématique algérienne, elle revient avec les mêmes problèmes. Donc nous, aujourd'hui, on a le devoir de remémorer son combat et de continuer son combat, surtout avec l'histoire qui se passe en ce moment en Algérie, avec le militarisme politique en termes de civil. Donc c'est les réflexes de Nabdan, c'est son projet Nabdan qui va, selon moi, qui va donner la solution pour la nouvelle Algérie à laquelle on espère. J'espère que les consciences vont être plus éveillées. Quand même, il y a une nouvelle génération, ils veulent connaître l'histoire d'Aden, en particulier c'est l'histoire de l'histoire algérienne en général. Donc voilà, c'est que Montréal, il y a eu beaucoup quand même de personnes qui sont venues et sous le signe d'Aden qu'on a tenu à se manifester aujourd'hui. Et puis un soutien à nos amis d'Itmourt. Et il faut aussi, pas qu'on oublie aussi les gens qui sont encore en prison et puis on souhaite la libération le plus tôt possible. Et c'est un rapport de force avec le pouvoir et c'est le mieux.